Da li ovo u Ukrajini može da se smiri samo od sebe? Zato pitam vas, zato što čini nam se, bar ovako koji čitamo novine, gledamo sa strane, nismo stručnjaci, da od Ukrajine sve zavisi. Tu sam veliki pesimista. Cela priča oko Ukrajine nije samo Ukrajina. To je priča pre svega o odnosu između Amerike i Rusije, odnosno Zapada, NATO-a i Rusije. Znači, samo insistiranje da Moskva je tražila od NATO-a da je garantuju da Ukrajina neće ući u NATO. Kad bi Ukrajina pristala na status vojne neutralnosti definisan i zagarantovan, ja sam siguran da bi se ovo u Donbasu smirilo. Međutim, Rusija da živi s time da je NATO iziđe na granice Ukrajini, to je pitanje života i smrti. A čekajte, NATO je već izašao na neke granice. Jeste, ono na Baltiku, ali to nije toliko bitno, to je simbolično. Izašao je i u Bugarsku, ali tako izašao i u... Nije, tamo je Rumunija. Aha. Znači nije. Između Rumunije i Rusije postoji Ukrajina. A Crno more? Crno more ima definisani sporazum iz Montreja ko ima pravo da uplovi u Crno more, koliko brodovi mogu da ostanu u Crnom moru. To se lako. S time što je Rusija uzela Krim, odnosno vratila Krim, ona kontroliše celo Crno more. Krim je nepotopivi nosač aviona u Crnom moru. A znači, vi mislite da će Ukrajina... Šta će tamo se desiti? Ukrajina u ovim granicama u kojima je ona kao država, Krim je završena priča, o tome više ne vredi ni razgovarati. Ukrajina ako uđe u NATO, ona u tim granicama ući u NATO neće. To Rusija sebi ne može da dozvoli. Kako Amerikanci nisu mogli da dozvole da ruske rakete budu na Kubi, koje lete 5 minuta do Vašingtona, tako i Moskva ne može danas da dozvoli da američke rakete budu u Ukrajini, lete 4 minuta do Vašingtona. Po mom mišljenju, ako ne dođe do strateškog kompromisa između Zapada i Rusije, između NATO-a i Rusije, između Amerike i Rusije, Evropa će ući u rat. Henry Kissinger i Zbigniew Bžežinski, koji su dva, ajde kažemo, žareca američke spoljne politike, su pre 2 meseca predlagali finlandizaciju Ukrajine, znači status vojne političke neutralnosti. I, naravno, to je dobar predlog, ali dosta kasno. Zašto se toga nisu setili svi pre nego što se desio Majdan? Znači, s jedne strane imamo američko približavanje, odnosno raketni štit u Poljskoj i Rumuniji koji se instalira, koji će biti vrlo brzo operativan, koji dovodi u pitanje snagu ruskog nuklearnog deterenta, odvraćanja. S druge strane imamo na financijskom planu ovo što se sve radi. Treće imamo ovaj rat oko nafte. Zatim imate očijukanje i flertovanje ukrajinskog parlamenta Velike Rade da će napustiti status dosadašnje neutralnosti. To sve dovodi Ruse u poziciju da su praktično u jednoj totalnoj strateškoj defanzivi. Ukoliko se Zapad, Amerikanci ne dogovore, ovo je prava šansa da Barack Obama opravda svoju Nobelovu nagradu za mir. Da zaustavi jastrebove sa Capitol Hilla, jer vidite da su nove sankcije Amerike, predlog zakona je u Kongresu usvojen. Zatim $350 miliona vojne pomoći koje će ići u Ukrajini. Nije to neka velika vojna pomoć, ali Ukrajina povećava vojni budžet za 50%. On će biti iduće godine $2,5 milijarde, što nije naravno neka velika cifra, ali oni će ići na ukupnu mobilizaciju, pokušaj da Donbas vojnički počine. Hoće li stvarno? Sigurno. Porošenko ne može da opstane na vlasti u Kijevu ukoliko ne pokuša vojnim snagama da Donbas vrati. Šta će Rusi raditi u tom slučaju? Rusi ne mogu opet da puste to, jer to im je jedini način da Ukrajinu drže izvan NATO pakta. Znači i onda po vašem sudu tu može doći do direktnog oružanog sukoba. A može li taj sukob da ostane lokalni, da ostane samo tamo? Regionalizovan u tom pravu. Ja ću vam citirati Frankfurter Allgemeine Zeitung je 6 meseci pre početka Prvog svjetskog rata imao jedan uvodnik da je rekao da Evropa spava mirnim snom i da nikada više evropski narodi neće ratovati. 1914, 6 meseci pre Sarajevskog atentata i pre početka Prvog svjetskog rata. I šta se desilo?